Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju sabor Svetog Arhangela Gavrila i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Smatra se zaštitnikom ljudi i životinja. U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen podebljenim crnim slovima, ali se savetuje da se rad izbegava. Arhangel Gavrilo, blagovesnik radosti, jedan je od 7 velikih angela serafima, koji su učestvovali u stvaranju sveta najbližih prestolu Gospoda. Smatra se vesnikom tajni Božijih. Od davnina slavi se prvi dan posle blagovesti, čime se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja. Lik anđela Gavrila sa presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima blagovest, slika se na carskim dverima pravoslavnih oltara, koje se simbolično otvaraju u toku liturgije, jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo nebesko. Često je slavljen svetac, narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Česta je zavetna slava, izbegava se bilo kakav rad osim sitnih popravki. Sabor Svetog Arhangela Gavrila slavi se 2 puta godišnje, a danas 26. jula po novom kalendaru kao letnji Aranđelov dan. Letnji sabor ustanovljen je na Svetoj gori u 9. veku povodom javljanja Arhangela Gavrila u keliji kod Koreje, gde je prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici.